از میلاد افلاطون بر سر زبانها انداخت. حكاية أفلانتيسية يعني تاريخ شويل يعني نفس الضرب يعني بيجن يمكن نبي شيء أطلنطيك أفسانة يعني أطلانتيس بيجن أفلاطون dönem أفلاطون من سيدة أرسطوجي سيدة إسكندرية مقدونيو قرن چهارا بریا میلاده و عصر دا جیانا هندیه یا ve Atlantis yani nave vek adaki و bajaraki و medeniyeteki Aflatun je haber daye. Acaba ya gerçek efsane çiğ falan bevane yani ki tartışmıştı. Yani ki ben bir efsane ki yani veya kudci misal ki örnek ki da nişandan yani ki ennehu duhaze ku dünya büyü havayı be ya kudu çağı bir Yunanistan ve dere şehir devleti bu. Yani Cumhuriyet mefkureki Aflatun he. Yani tişekut khiyalavi da tasavvur bune ve ki ku hakikat be odaya nişandan. Yani ki usad bejin. Yani ben şu gerçek tişki usahib ya ama bacara ki usahib ya. Fakat ketiye bine ave da handabiye. Atlantis ra der karne çara da iş az milad berya Hazreti İsa Aflatun evi filozofi Yunani ber ser zamanha anda. Evet ya ser zamana yani evi bahskeriye o ketiye ser zamanı. Efsane Atlantis yani efsane Atlantis'e dastan-ı cezire-i yani hikaye adakiye ba temeddün diğer yani medeniyeteki bisyar peşrafte est. Per peşveçiye yani. Adaki koye yani diğer embebejin medeniyeteki per peşdaşuy ki nagihan kujniş kavda bayek facia ki الصفحة تاريخ وجغرافيا الصفحة تاريخ وجغرافيا محو بيه وهنضا بيه وقديه يعني بكا بيجم بك depremahane o yahut mesela bejim ki adabı dibek depreme ki usal nava bahreda şey bu ve biyeci peç vanan şu peç bu yani deniz vikir verski yapıyor. Dibe yani. Zamanı Aflatun danışmandan yani ulema ve sahip nazaran o insanı mesela mütefekkira ve görüşa peyveste devamlı bersere itibarı in güfteha bersere itibarı van gotuna bahs kerdend. Bahs kerne o je haberdane o araştırmış kerne. وخيلها وجلك جوان أنرى أبي أفسانة هانرا يك أفسانة كاملا تخيلي ميدانا. خيلها أنا جلك جي أبي هكان أبي أفلاطون قوتيه أفسانة كي كاملا بالتمامي خيالي ميدانا دزانا. وبقيهم هنا كي ما يجي ميجوين دبيجن حرفايا أفلاطون يعني خبردان أفلاطون أو قدشتك قوتيه احتمالا كي هيكو إلهام قرفته كهاتبه إلهام قرتبه از فوران آتش فشان عظيم است جه patlama yanardağ ki mazene ki حدود 1000 سال پیش کلگورا حدود 1000 سال بره از او نواحی شرق مدیترانه را yani 1000 سال پیش از او yani 1000 سال بریا افلاطون نواحی شرق مدیترانه را bölge doğuya emejin rojalat Akdeniz ایران تحت تأثير قرارداد كريه بن تأثير أقل. يعني شو يعني هذا؟ يعني دبين هنا كي دبين كو هنا كاغو شوية خيالية تشتكي خيالية بيوم أما هيدا ما يجي دبيجن كو أو قوتنا أفلاطون كو خبرداني كريه جوي جزيرة بحسب أعضاء كريه وتمدنية هوان دبي احتمال أول كو أوي إلهام جبرا قرتبه جي
feveran yani patlama ateşfeşan yani yanardaki mazın yani çiyaki agriye mazın ku hududi 1000 sal piş az u بقاندي 1000 سال بريوي نواحي شرق مديترانيا تحت تأثير قرار داد يعني بريا أفلاطون 1000 سال بري أو منطقة رجحلات أقدنز يرى كريه من تأثير أخو يعني demek ki bir tarihi olarak sabite yani هذا أكيد بريا 1000 سالي جاء أفلاطون يعني كنت ك 1400 سال بريا حضرت عيسى تقية أو رجحلات أقدنزه كريه من تأثير أخو له تأثير كريه لأن هناك آداجي هناك باجراجي دبكو هندا كريه دبكو دبي أجوي دري إلهام قرتبه وفي تشتهان نفسان دبه بأين حال دقال في حالة يعني بتازكي يعني بج نيزكوه يعني بتازكي يعني هيجا يعني بتازكي يعني معنى هيجا يعني نيزة بعض أذكار شناسانه ساختارهای پیدا شده بعد که جوان یعنی uzman وان یا پیه که پیدا بونه بر بستر دریای مدیترانه یعنی دبن بحر اقدنز دا جای نزدیک سواحل قبرص را جی کی نیز سواحل قبرص را باقی مانده یک شهر عظیم تصور میکنند yani برمایه قالنتیه yani یک باجارکی مزن تصور کن yani kul ويدري هاتيه ديتن دبا او تشتكوا افلاطون خبر دايه دبا وريبه اما مخالفان اما مخالف ابيكم دبينا بيانا افسانه تشتكي بصوت نبيه پیدایش این ساختارها را yani پیدابونه وان وان ساختار يعني وان تشتكوا قالنتيا صرفا نتيجه فعاليتها الطبيعيه زمين شناسي من داره بس يعني خالصا صرفا يعني النتيجه هنك فعاليات الطبيعيه يعني الجيولوجيه ميدان انتظام يعني دبي او تشتكوان قالنتيه كتبين ان قالنتيه شهر ميرانه او نتيجه كي طبيعيه او ارضيه جيولوجيه يعني یک جای دیگر جی کی دنه کاندیدای آبرومندانه تری yani kandida yani namzet yani yapıyorum bejin. Meni. Namzet ki ku abrumendane teri ku betir yani bejin şerefli o saygın yani. Beray Atlantis bu Atlantis yara behesab miyayet ku te hesap kiren. Cezire der nezdiki tenge cebeli Tarık est. Yani جيكي الدنيا كو ام بيجم اعضاي بجبو daha beter كو ام بيجم مرو بيجا ولا فيا gerçekten aba ku Aflatun jê xeberdaya Atlantis'e مرو بيا حساب ke ajiki dine heye ku evciye ku adakiye neze boğaza Cebel Tarık yani ev ve namizat jibun ve xeberdana أفلاطون را أن صايغن يعني أن أبيش مر قبول كاربا بجوية ولا أبي دريه وياضي يعني evet گفته عده از دانشمندان امریکایی به گوتنا جماره کی علمای امریکا لایه محافظتی اوزون yani ozon tabakası kutbejin ya. Yani la yadvedere da tabaka ku muhafazaya ama ozonu dünyaya je jwan ışını roje ku zararlıyla muhafazat ke. Mesela roj heneki şuaa heneki ışına saç pişke berat ke. Jwan şuaa heneki jwan zararlıyla gavak راس بقيجن دنياي دنيا تشوتين تهريد كن يعني يعني يا شاطي حياة القديم جاءوا طبقة أوزون يكون دورة دنياي طبعا شنا وكيف فلترات كه
إجا دبي بقولنا جمارة كي علماء أمريكایی که لایه محافظت اوزون که در دهه 1908 هشته که يعني وان يعني امبيجن ده سال 1908 وان بسیار نازک شده بود که پر يعني تانك بيه وصل تانك بيه ممكن است دبي اوان الجورا بقولنا وان علماء ممكنه تامیانه قرن 21 حتی orta قرن 21 کاملا ترمیم شود تمامی ترمیم ببه يعني دیشا شيء ببه وتعمير ببه onarmış ببه يعني وكي بري تعمير ببه بگزارش خبرگزاری رويترز الجورا يعني بيجن رويترز خبر اجانسيه الجورا رابور وان دانشمندان علماء بس از تجزیه و تحلیل داده حاصل از 25 سال پشتی یعنی مثلا تجزیه کردن و تحلیل کردن وان وریه که حاصل بونه 25 ساله 25 سال مشاهده که مشاهده کردن یعنی gözlemlemiş کردن دریافتند فهم کردن که نازک شدن لایه اوزون تنكبونا او طبقة اوزوني در استراتوسفير جو بربالاي قطبها متوقف شده است. در استراتوسفير آسمان جوي دا سريع يعني بيجن قطبها هر دو قطبها يعني قطب الشمالي و جنوبي اويا او كمان يعني تنكياوي متوقف شده سكنية. سكنية طنق نابع يعني. لكن اذا طنق نابع يعني اكو نابع الى بلكي او تشتكي جي كيم بيجي ويا شخرا تعمير كه وترميم كه. شنان كي ميدانيم چاكو ام دزانن لایه اوزون يعني او اوزون طبقسي كره زمين را يعني كره ارضه از پرتوهای زیانبار ماورای بنفش نور خورشید كره زمين اوزون طبقسي كره ارضه از پرتوهای زیانبار ماورای بنفش نور خورشید حفاظت میکنه يعني جوان ام ببيجن مور اتسي زراري زيانبار يعني جوان زرار شعاعي زرارليه كمور اتسي روجينا جوان محافظتك الدنيا محافظتك بله الدنيا محافظتك اما مواد شيميائي دستساز انسان اما اینکه وان مواد کیمیایی که به دست انسان چیده به طول چند قرن اخیر به درجه چند قرن داویدا اوزون موجود در استراتوسفر را او اوزون که در طبقات استراتوسفر دا موجوده تخریب کرده اویا تخریب کردیه و باعث نازک شدن این لایه محافظتی شده بود وبيا السبب تنكبونا أبي طبقات محافظة يعني قرمة طبقاسية بيا سبب تنكبونا وي دانشمند دان ميگوين علماء بيجن كي باسازي اللاية اوزون يعني جنوبا بيجن تعمير كرنا لاية او اوزون طبقاسية الناشئ از رعایت موافقتنامه بین المللی سال 1987 او باسازی يعني او جنوب مثلا تعمير كرنا ويجي بيدار دباج رعاية كرنا او موافقتنامه يعني وي انلاشمه و بيجنشيك كي موافقتنامه او küresel ısınma anlaşması يعني anlaşma ki büyüyor havay kuzun naşiye jüve yani jüve anlaşma yani Arap naşi yani de yani peyderdir yani memleket kaynaklıydı benim بين الموافقتنامه يعني antlaşma yani بين المللي وصار 1987 بنامه بروتوكول مونتريال است او موافقتنامه شي ناوي بروتوكول مونتريال مونتريال باجاركي استراليا يا الله اعلم نعم بله يا كندا
Demek ki Lüvederi anlaşmayı diye Loma Navi Vidani. Payitaxta Kanada çiye? Payitaxta Kanada. Ulan güzel size maşkale binere. Ulan ya Kanada ya Avustralya yek jone. Ben ki بهدف محدود کردن ورود گازهای مخرب اوزون جبو به پروتکل جی پروتکل مونترالي بهدف يعني بأماجا محدود کردن ورود گازهای مخرب اوزون وارد بونا وان گازی که سبب تخریبینه و اوزون به جو يعني سنرلما بكن ورود وان غازة مخربة أوزوني بجو يعني أو يعني أو بيشيء جو يعني عاصمان دورة دنيا يعني بطبقة دورة دنيا يعني Ozon tabakası ne? لا أوزون طبقة سينا يعني دنيا أتموسفيرية يعني Dünya atmosferi. أتموسفيرا دنيا يعني بجو يعني بأتموسفيرا دنيا وبهدفها sınırlandırmavi imza şık hatıbu imza kirin yani imza bu. Evet. زشکان مرکز تحقیقات بیماری های عفونی دکتر مرکز تحقیقات نخاشین عفونی وان اوه که جوان عفونتی نه التهاب ملتهاب از اون التهاب عفونتی التهاب نه چیک التهاب yani ولا نابي بني التهاب شيء او انفكسيون نابي شيء او تشكيه نقاشين كيوسا او كان ساكنه نابي انفكسيون جرا انفكسيون انفكسيون ها انفكسيون يبش ماله او انفكسيون پزشکان مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی یعنی دکتر مرکز تحقیقات نخاشین یعنی ام بیژن ناویوان مجبیت کنه انفکسیونی هشدار میدن یعنی اوسا هشیاری دیدن و میگوین اود بیژن که عفونت گوش میانی یعنی انفکسیون گو orta kulak yani بيجي نقاشين ما يجي از رایشترین بیماری های کودکان به شمار می رود. بهترین رایشترین نخاشین زاروکا به شمار می رود ته حساب کردن سایل میشته. معمولا تا سن 6 سالگی یعنی نورماله حتی سال 6 یعنی حتی 6 سالیه 90% از کودکان دست کم یک بار دچار این بیماری خطرناک می شود. سن سال 6 سالی دا جسادی نوت زاروکا یعنی دست کم اندک یعنی به هندکی جسادی نوت وان جارکی یک بار جارکی دچار این بیماری خطرناک می شوند دچار و نخاشین تهلیکاری دبن. به گفته متخصصین به گوتنا uzmana گوش هنگام عفونی می شود گو گاوا که عقده یعنی انفکسیون دگره و به شدت درد میگیرد و اوصا شدتلی دیشه و آغرید که مایع در آن جمع شده باشد و اوصا شدتلی ایش دیشه که اگر که کم تیدا طوب بوه yani iltihab olsa akantit şey bu ne olsa akantit ki mesela ola yeme beri yani gava kovsad bu pırdeş ya jahana jiusa yani kem digre fakat naishi yani pırnaishi beri kem digre pırdeş ne çançı عفونت گوش çavako enfeksiyona go derman نشود اگر که درمان نبه veya بدرازا انجام دیجی پر uzun süre devam بکه فراگیری کودکان را در مهمترین مرحله رشد یعنی فهم و اینکرنا زاروکا ده ان مهمترین مرحله gelişme واندا و تکامل زبان آموزی مختل میکند
متكاملة مثلا زمان هنكرني وانا خلل جيجيكي مختلف به خراب به يعني كيم به زیرا این بیماری جنورا اوی نخوشینه از قدرت شنوایی آنها میکاهد جو قدرت سعی کردن وان yani kemt ki yani kudret sakinne var kemt ki yani eksiklik ki من كماسيت كبل kemasit ki من برای اینکه بتوان کودکان را در برابر عفونت گوش میانی مراقبت کرد جبو بی خاصی که من کار به یعنی زاروکا دقارشی و انفکسیونا وقا قلاغ مراقبت بکه پدران و مادران باوده باید لازمه با علل پدید آمدن این بیماری دیگه یعنی سبب زاربونا یعنی پیدربونا و نخوشینا هانه نخستین نشانه ها ilk yani belirtiye هم بیجن و نیز نحوه درمان آنها و aynı zamanda çava yani درمان آن و بچواد yani derman kırnavan ji avan bivana ra aşinayı kamil daşte başen yani معرفت كيوان وزانبون كيوان كامل را جرى صاحب من خيب يعني جبوني جوي وان او بكن نصام محافظه بكن جي تيابي بله جبوك مثلا او بكن يعني دقاشي في portakula ببيجن او كده انفكسيوني ده لا جرى وانا تشبكن يعني مراقبات بكن يعني تعقيب بكن ودي بابي وان لازم تشبكن سبب ونشانه في نخاشين تشنن ديكا شب بلتي بي انا شد به سبب وان اشتهانا وبتشن هواي درمان كنا مرة درمان بك جرى جبيارا كاملا يعني اشنا خبردار ماشي درس رضاية الزندگي درسا ببيجن رضاية الزندگي كبتكي مطلق بيجن بله يعني ايش حياتي راضي بمن يعني حياتي راضي يعني مطلق بله عايش دبي معنى مطلق يعني سعادة دل شادي وكيف دل شادي بله يعني راضي insan ki mesela راضي باش حياته هو تركيب مطلوب يعني عربي مسعود بيجن درس رياضيات الزندگي بدروس پایه بدرس اصلی مهندس اصلی در یکی از مدارس خصوصی انگلیس در یک جوان özel مکتب انگلیس da medrese İngiliz da ilafe şudes atiye ilave kirin yani eklenmiş bir. Yani dersi ona asli küçük hebune derse kiji hidayet zendegi ve dersi لزيدكنا فياج نو يعني لزيدكنا دبيراني دبيرستاني ولينغتون يعني دبيرستان مكتب ليسي وان راد بيجن يعني جوان öğretmeni هم بيجن ليسا ويلينغتوني درستاني بركشاير انجلستان ولاية بركشاير انجليزستان يعني ابا بريطانياي بس از گذراندن دوره‌ای در زمینه مثبت اندیشی پشتی در بازکردن دوره کی دنمه کی اونیا yani مثبت تفکری yani مثبت بیژن yani مثبت اندیش yani ki olumlu بله من مثبت به اوقات به öğrenciye خود به دانش آموزان خود درس سعادتمندی میدهند. işte yani دورeki مثبت تفکر و مثبت اندیشه و آنها da ایجاب بوان öğrenciye خود درس سعادتمندی جی دادن. من. yani سعادتمندی شو نوعی بلیه بیبای شو. yani mutluluk yani. mutluluk بله. كلاس هاي عنها من صنف وان السوية واحدة روانشناسية دانشگاه كامبريدج جي طرفه يعني برما روانشناسية يعني أبي psikoloji دانشگاه يعني ام بيجن
üniversite Cambridge'a Britanya nezaret خواهد شد دبی نظارت تمام دبی دبی kontrol. نیک بلیس یکی از مسئولان این واحد میگوید نیک بلیس که یک جو مسئول و بیرمیه میگوید یعنی و بروبا که بیشن و رقابت بکنو یعنی رقابت معنی یعنی مراقبه بکن یعنی دادوسی یعنی نظارت بکن یک جوانه دبیجه هدف این است ve hedef eve ki danış amuzan ki öğrenci bani gelişi sazende ve nerine ki usa yapıcı avatıf müsbetu derdnage zendegi khudra yani duygu ben sana duyguya koyayım müsbet avatıf duygu ne? Yani نگرشی سازنده یعنی نیروی که یوسا yapıcı عواطف مثبت yani اون duyguی خوی مثبت و دردناک و اوی کو مثلا به ایشو به علم yani دردناکی زندگی خود را yani o اوی yani علم و ایشی حیات خود را علاجی کنن درمان بکن هدف اوی yani به yapıcı nazaraki, görüşeki avan avatıfı koyu müsbet و abi به ایش و فلان و بیوا دبت اینکه عواطفه مروت دی مثلا مثبت بن خوش من بین کی جه به نخوش هبن اوانا اجه وانا چه بکن علاج بکن yani توکل مثبت آنتونی سلدون مدیر این دبیرستان آنتونی سلدون مدیر و دبیرستان و لیسه اگر و أقدمية شيء برين عقيدة است للسلبية عقيدة كي فراغيرية حس غداية مندي كو ينكرنو يعني فهم كلنا حسا غازبوني الزندقية غازبونا حياتي جي شامي برغم خوشي وناخوشي هي آن تبي كو على رغم خوشي وناخوشي آن بخشي مهمي yani kısmen ki mühim az devran tahsili her danış amuzı است. Je devran döneme tahsila her öğrenciye. Yani heye ilal hayatı da heye. İlal hayatı da bir heye. Ayrıca ev Antoni Seldun o guft evi gotiye برای من دبیج بو من مهمترین وظیفه her medrese مهمترین والگروه هر مدرسی تحویل زنان و مردان به جامعه است یعنی تحویل کردن پیرک و امیر toplumeye ki az zendegi radiyent حیات خرازینه و احساس امنیت می کنند و احساس امنیت دکن رسیدن به این مقصد از انجام بخشنامه های وزارت آموز و پرورش مهمتر است. بلکه او گفت برای جمله بلکه الویژور قده او گفت برای من مهمترین وظیفه هر مدرسه اوی گوتیه که جبو من المهم وظیفه هر مکتب یعنی مدرسه تحویل زنان و مردانی زوراندنا میرا و جنا و میرایه به جامعه است. Yani وان بزویران ببال شما ببال toplumı var. Ki az zendegi radiyent. حياتي راضي بون يعني مطلوب انه صار topluma ki يوصل كش حياتي راضينه مطلوب هو احساس امنيت ميكونه و حس يعني حس كنكو ده امنيتنا ودي جوانجيرا yani bak bir psikolojik sorunu var mı bak dina yani وان بقارين topluma ki bir havayı benim yani وان topluma da kazanç bakın benim topluma da kazanç bakın o an كنت perdek iş topluma ki bir havayı benim رسیدن به این مقصد گیشتنا به وی مقصده از انجام بخشنامه های وزارت آموزش و پرورش مهمتر است گیشتنا به وی مقصده گیشتنا به وی مقصد آنه یعنی جه نتیجه بخشنامه های یعنی جه نتیجه وان ام بیجن دیپلوما وان تشتی کدنوان یعنی
جي bakanlığa öğretim ve o eğitim bakanlığı ölçüsü koyduğundan jüri mühimtir. Yani ji diplomayı koy ku evi mekteba distinin ji önemli tere ku ji toplum rawana kazanç kirin. Toplum elabın ferdeki ji toplum elav toplumaki ku ji hayata xuraziye. Müdür Edebilistan Wellington yani müdür mekteba Lisa Wellington'e gotiye in Debilistan evi mekteba hani yani bir mekteba ana liseye göre akademiye geçiyor. Berayı danış amuzanı grubu sene çağırda bu öğrenciye ki gruba salı çağırda ta 16 sal çağırda hatta 16 sali haftaya یک کلاس درس رياضتمندی هفته یک جارك يعني درس mutluluğu الزندگی yani mutluluğa غاضبونه حياتي yani mutluluğa در نظر گرفته yani گرتنه پیشاوی خو و بیای هفته جارکی درس هایدن yani هفته جارکی ve dersa mutluluğu dedin. هفته درسکی ve dersa mutluluğu بدن أبيا قلتنا برشاوي خو وقلتنا نظر أخو نظر اعتباري. بس هزونان خوديشة. بس أيوه. إن شاء الله الله خير كسينا. وده خير